Kani kediga bati CTV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Kawai bat kebenta menapa pan penting amni kalong, ya ka jingwan rum, jom kitu ki kun samla, bat kitu ki perlok, jom kejelang kelea kita sak keleng saudong jom ke North Eastern State hapo North Eastern State kabarawat rum kita ngilang dia hadu meneras ni kalong lai haja lai howut teko positif ba ka registration portal kadang yad yakini pat ki kun sama lani ki parlok jom kejela juni ke trei kelen saudong jom ke India sabar jom kejela negara kadang yang mentah terter bat hadu mentah asila menggunai raja kabangilayo yang ke registration lemba jom ke portal ke online registration kaba kikia bat kaba naklen jom ke slogan kaba kelampu atman protokol bagi day bagi mau lasai anda kiwan pai kalau mandatory numpelat ia iwelu kiban madrum sampai kejela jungi lemba kini gigit kimilabu gerbang sauteli bangi aplek ia kena rapid test ya iwei by iwei iban sawan rum siapa kajela kajungi katakan di bangi ngarai baru yaki protocols kiba ham di de ngin sana pa shushu ha kini kiski kiban wan kita beri information kiba ngapa berkedip pada share bagi ha kene kejar